narekomelo ki malumo lolongat dalle tanris sapolena salah sidin na kaidana yari ko nareki dalle po nga latala asija ki pasui sesa alengi tau maperlue alengi perjuangan agamai pak fisabilillah sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian yaitu salah satu syarat untuk lolongan ki dalle tanris sapolena. Kemudian terakhir nilora ki po nga latala perbanyak istighfar sebelum sholat subuh atau pas sahur. Ya ko penjelasan Ustaz Adi Hidayat nigi tau melo lolongan alomuang dalle alomuang adampengang perbanyak istighfar di saat waktu sahur. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Itu tamu-tamu lebih yang kehadir. Artinya apa? Yeroidi magama Bapak Ibu sekalian. Nasabak yakin 1000 yakin denu 5 palama ng ayat na po ng Allah Ta'ala. 30 juz. Juz 30 lagi sifat derang ya, sifat dari kekima pala surah-surah pendek. Najak na surah malampi. Maponcoi lagi. Di nasiaga ya pala Bapak Ibu sekalian. Tapi minimal angkana okko lalu rido cilita ayat-ayat na po ng Allah Ta'ala. Angkana ya gurui 2 telu ayat na po ng Allah Ta'ala ya wading mancaji apatiruan realita na wadiki pada salama rilino salama ri akhirat mati insyaallah. Amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Maghrib, jemaah Safari, salat berjamaah Kabupaten Pindrang di Masjid Nurul Huda, Lepangan. Mudah-mudahan kita semua diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan niat wassalamu ala rasulillah birana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akacera syukuri lalana tu tongata idi taulinoi terutama idi tu matapa iri sengi ajaran agama Islam sehingga mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. InsyaAllah, amin. Teman-teman lebih yang kehadir jamaah Maghrib, jamaah Safari, insyaAllah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iro idi ya sengyali atau matapa
angka pangulina nanaya perintana pong Allah Ta'ala rilalana atu tungetay di to matapa aga nangulir pong Allah Ta'ala na perintah pong Allah Ta'ala ya ayyuhalladina amanu taqullah sininna to matapa itaw mana ki ripong Allah Ta'ala haqqa tuqatih situngat-tungan na tau pa yaitu ko basaogi na kada situngat-tungan na berarti angka tutuday na tungang angka tuday na tungat-tungang pero kapa ko basaogi de kumakaday situngat-tungan na berarti angka tu pahari sisi na tawe maka da angka tau matapa de na tungang. Yang kedua di na tungat-tungang apa perintah na pogi maka dah at tungat-tungang ko si tungat-tungan na tepa. Ini jemaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah. Magai nasaba angka ilona pogi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja lalu ki gaga mate narekode no ko ki Allah Ta'ala sandre atau dia pertama kategori orang muslim kegero berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tomato melebihkan kehadir okotoni rumunru mancaji masalah mega idi atu tungat tak tau linui pak nasabah merumulak da iru atu tungange deno kupong Allah Ta'ala ipasandre Kendri mai pala ipasandre atu tungat apa? Okumi awatangeta. Okumi acata. Okumi pakeloreta. Iero madari mancaji masalah. Padahal iero idi na pancaji pong Allah Ta'ala rilebo na tanaiye de gaga akata na pancaji ki saliwan na nelorami mapato pigaw parentana supaya aga wat dingi ilolonga di cinna lino naniya di cinna akhira insyaallah talabbi ya kulle ni pigaw parentana puang ini aku ragay niniri na pesangkange supaya aja kigarkan rasakangi pacalanna apinna neraka Pak de kiga ka pame coba-coba rasa ya rode maka da magaga toro kotama ki neraka Pak biasa nak makutan nama DC Pak kona sangyali na jago bata nolamana jema-jemang sampai maka da gaga ni tahu rilebo na tanai tapi sisan na kutanai Pak tanai maka da gagam to nak da digah sana coba-coba tanai dero materru ko garotama neraka nak kedai de pasti lalu naruna pau maka da gaga ni tahu tapi ternyata mi tahu mati tama neraka de pagaga tahu ko tanai Pak materru tama neraka padahal nisang maka da iro na jamai to matau melebihkan kadir manasa sarak tama neraka manasa iro na pigaw iro na jamai syarak na tama neraka tapi ternyata kita nai maka da iya kumako itu tama ko neraka matu dega mitau rumah sana kada mitau matua ini tamu-tamu melebihkan kehadir makanya dalam kehidupan kita ini memang ya resangnya itu tu ngapa asih paringarangang magai nasaba iro tepat na tawe yazidu wa yanqus masumutama tepat na tawe angka waktu na matadda angka waktu na malemah ini jemaah maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yanara ampai yala sara alih dari waktu ke waktu dari masjid ke masjid apa itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa ia ko puang Allah Ta'ala no purio si dia aga-aga dia gaga kata mustahil ya. Dia gaga kata mustahil ya naro ampai Bapak Ibu sekalian supaya ia ropak doang ngeta malomo na tarima puang Allah Ta'ala makulle ki mak deperiwi sedekat mungkin ya kama ko matoro ka pa ko taulina ya perlu deh ya kong kaya perlu risi dia tahu makulle ki ka pa mewe si poji jolo deh ya minimal yewe si seng napa ipo ya perluangi ini tomo-tomo lebih ke kadir ia ko puang Allah Ta'ala namo sebenarnya depo de nepo ni seto ya perluangi tetapi ia puang Allah Ta'ala meloto mite tepat tak maka dia maga tepat terialena sampai nasuruki wa qul rabbi ud'uni astajib lakum nasuruki puang Allah Ta'ala milau iya nasuruki puang Allah Ta'ala milau sehingga iro pariluata insyaallah nakabulka puang Allah Ta'ala tamo-tamo lebih ke kadir jamaah safari insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai di pak duangeng rilalena akurangi narampai puang Allah Ta'ala ri surah Ali Imran ayat 16 Rabbana innana sami'na Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Oh puang matepat nak rialemu puang matepat nak rialemu puang tapi rigo pura ya pangolon na ale tamak puang aga silau faghfir lana dzunubana oh puang adam pengisinin dosa-dosaku. Magi Bapak Ibu sekalian nasabah termasuk penghalang tepat tak dena memakan jari elo na puang Allah Ta'ala na rekomege dosa ya ya jero kumak bicara dosa itu we agar pamulangan na ya ampe ke doma deceng atau ampe remaja nah tumilau ripuang Allah Ta'ala nak dampengi dosa tak magai nasabak pura iriseng aleta maka dah lihu eganna dosa ipakangka ya angka tahu dega dosana ya. Ini tomo-tomo lebih ke kadir dega tahu dega dosana cuma yang jadi masalah kode nangka nama rasa ma dosa kode nangka nama rasa madosa sampai nasangnya alena kami nang mapacing nasangnya alena kami nang cocok Bapak Ibu sekalian aga katana tumirilau ya pesabia ngaleta opo matepan na realemu opo nga dampengi dosa-dosaku magai nasaba angka yakatai najalaska pong Allah Ta'ala rilalana kurangi di lanjutan ayat 17 was-sabirina as-sabirina as-sadiqina ya. Itu Bapak Ibu sekalian jadi ia komelo ki lolongangi rasana tepe rasana ada pengenna pong Allah Ta'ala salasidina nareko yuleni patenang ati tak terima pacobana ipasak barak ni alih ya magi ni pasak bara ale nasaba yakin 1000 yakin de nasininna ipueloe terjadi realita justru terkadang iru ipueloe de na jadi tanega pacoba iro pak ya kong kai puelo na de na jadi aga nelor pong Allah Ta'ala sabaraki ya mega buka pa makoro de aga pasabara na pacecerat tawe Ibu Pak
Aga pasabaran na pacecera tahu nasabak dek na tarimay iya dek na si coco alena berarti dek nasabara Bapak Ibu sekalian termasuk patirongan ila dalam madeceng keluarga wija-wijai taulengi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi namo tu pelet tu pengaja perlu to kisah bara magai nasabak meromo dia na jampangi tawi pengajata ya. Meromo yewe ada tawi langi na jampangi langi nita Bapak Ibu sekalian ya. Tanai ki gare ibu pa eu kota pengajari anak tanak boko magar opa pinat dita hah wajah isa dito ya. Tapi mau tak mau dena wadi ipolayolo lebih caye tapi mesti ipolayolo isa barai no tu milo doar ripongan la taala opuang patirongan ngalalam madeceng patirongan ngalalam madeceng wija-wijaku Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Madari apa aku makuani roko tu mangingi nama pengaja na dena jampangki meromok le tinjak salah deh ya meromok lalu nilai agasan lai pada ko lai lakna ni setam ya nana ya kaperi meya nana ya sembarang madari pak ya kumenreni mosina tawe. Jadi makanya supaya Bapak Ibu sekalian yulle rasakan ngero atan nangangnya anyamanya mangri buat natana salasi di mestia punai asak barakan magai nasabak puangi makada innallaha ma'a sabirin majapu pongan Allah taala si bawai tau sabarai ya si bawai tau sabarai kira-kira kupong Allah taala si bawang angka mau bagaro susah tapi tanai ke gare ya ko tau sogi si bawang angka garo susah ya ko tau sogi si bawang angka susah kira-kira pasti angka apa magai dene rule malamana gagana ya salah cedek purami na taraktir aga-aga naleni susah munrina magai maromo na suro ni nadena na rule tapi matana ni seding betul tidak itu Bapak Ibu sekalian tapi aku pong Allah taala deh pak ya aku pong Allah taala isi bawang magai napatanang ati napatanang akalangi nanaya sinin na ya perluangi wat di mana terjadi walaupun semua manusia mengatakan mustahil ya kupong Allah taala isi bawang itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian ya ko ya punai wir ya sange sipa asap barakang ya manyaman mamulin itu manyama pakalinonge mage nasabak makuras susah ya manyama ke jero ko makuras susah Pak desa gato diga susah na Pak ya apa iya tiasangnya tutung apa pedek tatambau muru pasti angka susana ya pasti angka susana Bapak Ibu sekalian tanai mana ni gare aleta pedek tatamba toata agak kurang ya kota tambe toawe tatambe toawe kurangi awatangange kama kwero Pak na yato na roko tatambay to awe tatambe muru kam mastina kan mini manyamang apa kurang ni tanagay tapi ang yuleto ga manyamang agaga ko de gaga jadi mau tak mau ipigau madari anu de nerule iya itu tomo-tomo lebih ke yang kehadir. Jadi makanya mesti ipakang kerilelan na aleta pekuno acarana tusak barak mului atutungan sehingga makura susata ya
Tama-tama lebih ke engkau hadir. Kemudian was-sadiqina. Was-sadiqina. Ia kumelo ki manyama pakalinota was-sadiqin. Patatong itungang apa ia tu ko makanja ni pahangiri lalanda tu tungang pak kam malempuki. Malempuki. Ia ko malempuki kak de tu melo male anu na tawe. De tu melo kala siang tawe. Ia ko malempuni. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ia tu pak makero ia apa tu kon malupo salah manasame mua. Anu cede emu aje. Ya. Anu cede emu aje. Misalnya ya. Idi uronewe agak kubolata memang idi pakengkai tapi kopura niya rebay newe wadi gaya labawa langsung den ilaw pak ha den wadi deh magi ko yalabawa gina den podang secara kaidah hakikatnya tanya anu sebenarnya apa pura ni ya bereng. Walaupun dalam posisi maka dia titip terperakai, berarti ada orang dipercayakan untuk menjaga dan memelihara. Dia terus di bawah, mesti polayolo lampue magai, maka dia perlu kami kak males sekuai. Ya, makotoro ini makun reye. Aja tala yo kanun nalaki itu kode penareki. Ya. Bo. Ye goroko pole matimba gabalah kaita. Na di penareki diturunan kata perisai kantonna. Ha? Kau ya. Atau irisan angka di nalolongan lah kaita. Wat digaro kira-kira iparesa. Kode ini sangi. Ini teman-teman lebih ke engkau hadir. Jadi yang terkecil pun harus dijaga. Begitu pula anak-anak kita. Diajar benar, diajar jujur, termasuk ya kumilawi dui anata ditoro nang ketabalai, ditoro nang ketabalai anata kumilawi maka dah ma lenga di tanah kada dega, angka apa? Bagaimana supaya kejujuran itu ada, kebenaran itu ada? Angka duina. Tapi kuat dimu aja jolo malai aja, magai angka perlu. Angka perlu. Sabara ko jolo. Ya tapi apa ini kan meromo yala praktis na deh. Ma, gitu. Dega. Dito takor ibu. Mata macawa. Ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin merasakan ketenangan. Kita bawa nih dia pak. Nanya mangi kaje kulpur ki mak beleh. Ya. Menyamar kutupur mak beleh. Ke waktu namanya mau kutu mak beleh. Iya mina namanya mau kutu mak beleh pas mak beleh ki nakado tawe. Ya. Tapi kupura ni kado tahu na tapur ini estare seleni tumon rina mage apa mi tahu ni arisangan silada apa gitu pamole peko carana na ipotongan yang maka dari itu serena so baleki ya datu ampe kada pandita ya kung katau pur ma beli cicang ai si topo-topo itu beli nah to ngagero kira-kira ya datu pur ma beli cicang si topo-topo itu balewe
namo aruntu kengi lesesi nak balik kedua. Apa tiai ya semak balik. Jadi makanya supaya kita merasakan ketenangan hidup, salah satunya belajarlah hidup benar atau belajarlah jujur dalam hidup. Jangan mengambil yang bukan hak. Ya. Jangan mengambil yang bukan hak. Kemudian ajarilah kebenaran terhadap generasi kita. Sehingga insya Allah ke depan dek nakala syaki wija-wijata. Mari pak, apa ya kau tari ibalai akhirnya mompoti akalan apa kau carana nakala syangi. Ya. Biasa kiruntu tahu nakal ikala syangi ku anak-anak. Lalu di kalau saya capuri lalu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wal qanitina. Neloraki mapatu pong Allah taala. Apa itu ku mapatu itu makuras susah. Ya. Ya ku mapatu itu makuras susah. Ya. Di teman-teman itu mapatu ya ku suroi dia namanya baca ya pale ko de nulle na powi makade de ulai apa ia tu agama tak manasama memuha pong Allah taala makadai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya de nei babani tawe narik ko de nullai tu Bapak Ibu sekalian. Makanya ketaatan itu kembali kepada akidah kita. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ipigau iya yulewe. Sehingga setiap usaha itu mencaji penilaian risusena pong Allah Ta'ala. Iya naro usaha maksimal. Karena kada pong Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan itu walaupun kecil tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Pasti Allah membalasnya Bapak Ibu. Jadi makanya apa tongang ngiri pongan Allah Ta'ala mesti ya guru madecing. Pekunu acarana natu makulle pigo i perintah na pongan Allah Ta'ala sesuai batas kemampuan ta. Jamaah maghrib insya Allah dimuliakan Allah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang diperintahkan selanjutnya wal munfikina wal munfakina agelo na pong Allah Ta'ala maka nareko dalle pong Allah Ta'ala abirengi sesa ya abirengi sesa ya tanai kigare kega kira-kira terasakan tersat di manyamang iparakai mana yang agak-agade na ipake atau ya berengi sesa na ipake sesa kaya gamanyamang kira-kira iparakai mana agak-agade na bereng ya. Atau ya berengi sesa na ipake sesa ya itu Bapak Ibu sekalian magi na perintahnya pong Allah Ta'ala maka daya kung katawi warik dalle tarini ngerangi perintah na pong Allah Ta'ala na pasui sesa maka sininna iero na pasui na sabat tapari pong Allah Ta'ala iero na selai pong Allah Ta'ala siaga satu bisa jadi 7 ya 7 bisa jadi 170 ya itu Bapak Ibu sekalian bisa tidak terhitung. Iya. Jadi makanya tomo-tomo lebih ke engkau hadir ya kololonga ki dalle. Tengah ramo rumah berengi cek dek. Iya. Angka tu biasa pakutan aku pak. Melo ki kejar rumega pas selena dalle tak. Kupure tak bereng. Melo ki mega. Nah, pakutanana mega moro tak berekung katalolongan iya kode gaga tak bereng aja tak taja pasele
Ya kocek dia tak bereng aja tataja mega paselena. Ya. Tapi maret dila ada pakutan aku cik dia. Kira-kira tu lemoro ya kololongan di si ratu tak berengnya si rapulona. Oh deh. Ini artinya apa teman-teman, lebih ke hadir. Idi monon ruyero. Magi Bapak Ibu sekalian, nasabak dinang kena salah jancina puange. Ia natu ampai na rekomelo ki malomo lolongat dalle tanri sapolena salah sidin na kaidana ya rekona reki dalle pongalatala asija ki pasui sesa. Alengi tau maperlue. Ya. Alengi perjuangan agamai pak fisabilillah. Sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian, yaitu salah satu syarat untuk lolongan ki dalle tanris sepolena. Itu pengandapi waktu ya? Jadi beli dia? Iya. Kemudian terakhir nilor ki Allah Ta'ala perbanyak istighfar sebelum sholat subuh atau pas sahur. Ya. Ya ko penjelasan Ustaz Adi Hidayat nigi tau melo lolongan alomuang dalle alomuang adampengang perbanyak istighfar di saat waktu sahur. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Itu teman-teman lebih yang hadir. Artinya apa? Irui agama Bapak Ibu sekalian, nasabak yakin seribu yakin denu 5 palama nang ayat nepong Allah Ta'ala 30 juz 30 lagi sifat derang ya sifat dari kekima pala surah-surah pendek najak surah malampe mau poncoi lagi dena siaga ya pala Bapak Ibu sekalian, tapi minimal angkana okko lalu rido cilita ayat-ayat nepong Allah Ta'ala. Angkana ya gurui 2 telu ayat nepong Allah Ta'ala ya wading mancaji apa tiruan realita na wadiki pada salama rilino salama ri akhirat mati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridai dan membimbing kita semua. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Akhirul kalam. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma dakhil jannah bi syafatil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.